Lasso Hilary Trophy First Division Tezpur Derang College Pen Education Old English Philosophy Alang letter tinta Laksika Rati St. Joseph English High School English Social Geography tinta letter Laksika Rati ini official kita hai Hasan kita acara ini Muslim Tertubi Hampton English High School First Division Karampi Malin English High School First Division Masuk untuk Mildatin Singnapi St. Joseph English High School First Division St. Joseph English High School nah sampai perangan lagi kuning dulu Mona Lisa Terapi Don Bosco First Division Old English later Hello, Miram Langi, Vikram Hololo. PSU, the co-branch and package people. Class 10, job at team in the Tumapan, station ini panci biasa substansi. Tunggu opening anke daifor dan daiguria umbong anda dan another program dolang dolang marapat. Bang kenon ko da station program bagi hibitan no dake all detail 158 student dan SSLC bang 120 student children class first division 47 those second division 68 lapen third division so all detail bang ke SSLC lapen higher secondary 158 student class decorate hawan siling aron ulam Loga Charlie, kapan itu ansusay paprang kaya pandang, yang body din nahin itu din nanti, jadi je education quality, pan education reformation, akam ke claim dan itu vision 2025 kapan vision 2025 itu cutting on to dunia menghan CM kaje hasil, alang lig amang keman lo, tunggadok kami pacu, kemudian Piningan ke yung HSLC kami ke pas percentage dalam listen dulu 75% ke dulu juning ke 49% lah sampai within 1 year nili waktu ini awareness ke ban school visit pen penan ke klempon itu team pen ke klempon education officer dong ke klempon ka success pon ke ekonom ke lah si andung look sino ke ban nili kai pin ban ke lah undai thora barang mong sa mi pinangan kisung ke boy do tamilaan mong sami people atong family kecung di bangke sumara tong kapan kapolki pan encouragement ban tapen ke chuta pi juntam draft ke chupen chenglok or ke chupen chenglok
Mana kecil pakai